इचिनाव मैमना अइंगोन क्वेश्चन क्या आम हंगे को हाइबदी करम बिजनेस होगदगे ब्रो करम बिजनेस से होगदा फगदगे करम बिजनेस आइगे जानागदगे दगे करम केनो तौरगना आइगे लॉन्ग लास्टिंग होइदगे लॉन्ग टर्म होइदगे हाइबदी चिंग क्वेश्चन क्या आम हंगे सिपोचे आइना आंसर पिनिंग दबनते को मैम दे हाइदु आंसर पिनिंग दबनते बट पीबे यादबा आंसर खर लेबदगे इन पी दबनी को सीजे मैम दे हाइदु से हाइबदी business di masing thi loi bana ro business di paisa tan belam be yam yami adagi mathak makal ai ngasi hai ngai su loi bana ro adagi ai na khang da ba kya am su dai business di ai na loi ba khang hai dai ai su ma dagi ai na khang kar share to na dai na mayam da hai business ata sing success oi gi dagi ta sing na business mi be da lo yaw ni have di apoi na thiga da ba koi na khang da ba ni have di sing na ishagi apam ba se kai ishagi passion je kai ai na ichina ukra de to ina hangi ko what is your passion have to hangi kai no the passion is da loi lai re have di hoi passion sina paisa kai majene to gutadi aduna kem da have the kana ba kem pi de ko du passion have thing like business aduna apam ba ko chena na apam ba ko lam di lai ne ai na ngasi business sam hai matam si gi business e pa me ai keno to electronics ki business e pa me or electronics ai si gi to ko se pa me hai ko isa gi passion loi ba ma sani an pam de ma phoram lai ne si gi po san ti du pam dar ka lai kai no to si gi po ti du ta di heng paisa tan bai dam ta any line de chang ma to business ki ma de ai idea am hai ga ro si to ro inau nang si taro yam nang si taro or ije nang si taro hai gi matam da tau gi badi ai business to aina hai gi de how to ki badi ai how to ki matam da heng kai gumba seasonal result fang ta matam da nang apa ma ko to ta matam da dai result generate to matam da dai di income lak ta matam da nang awa ba kya lak investment khada ka nang da mai ta kya lak matam da heng nang kai khal ka ni han da a si gi po jai mai pak to man re to ai give up to ge aduna Denil na hari po jai ngor jana ga do man de si ai ma nge ai shwe hai po jai ai khala kan da ai ngun da ai reputation so ko do ni aduna ai du pam de aina meaning gi idea se kai meaning hai matam da mayam gi life ta sing na punchi gi wena kana jaga do punchi gi wena life ta sing na success achieve to jaga da ba hai di ngasi aina tha ma gi pesa tan ga da ba adagi tha ni gi pesa tan ga da bil kai kan du hai di aduna pesa ta lama ga aduna punchi hing bu ju yara aduna aina pam da ije ta sing na sung gi life ta long term da result achieve to jaga da ba asi ki tagina da ba heng ka tagina da tha ma ka tagina da tha ma ka tagina da ba hai di apama pot se tor ko matam da diga do ga hai matam da koi ni ngasi result lak da matam da ngasi fail oi matam da tarak fail oi kun lak fail oi kai no da ai sam ka thok ni ko ai apama pot se ai kai no khang mani ngasai gi ai na fail oi matam da ai result fang da matam da yum da ge pressure kya am laki matam da ai apama ai kai no khang nei changjal le changjal matam da tam na result se lak ma hore result se ngasi hai ngeng da result se ne tor kani hai sidi ai dum ire ge pile ge sidi thore ko sidi dum koi na dum changani isa na hona mai tung ina du isana honori ngai matik isana experience lai matik isan bang thor na ma se sigi answer di tam loi lakani aduna ngasi aina mayam da haidu se find your passion what is your passion kai no nangi passion je kai no have to do you apa ma se kai no pick care chawge doesn't matter passion is the passion ni doesn't matter have the passion da han thaningai kiningai kam the bread sab the passion or mbi adagi di cake sab the passion or mbi adagi di videography the passion or mbi photography the passion or mbi adagi di music the passion or mbi adagi like if the passion or mbi adagi di product sab the passion or mbi content designing the passion or mbi passion jam yam rai sai gi passion de ga ti topiu tidopira matung de isana hanga kan da masidagi aina karam na kamaina generate to ya gi income je have to thiu kai gumba somna songi passion je pure songi passion je ngunda har ko matam da inau yamba ai sumaina sigi pochai pa me but sigi pochai gi ai income je kamaina ai kamaina sing na kamaina income je generate to you have the income de si je guide to you hai da yes I can guide you but karamba business ho you know have the single tadi aina business idea je bi matam da heng si na songi life da aran ba kung thang mo bi jai aduna ai di pam di aina pam is long term da somna achieve to somna ta sing na heng somna achieve to ma na kai mo me achieve to have to somna har ko matam ai gi mai du gi mai aduna ina mayam da is what is your passion find your passion no pinu pa lai ti ha na ngang lai passion je kai no khanga ba ai di ai to ge ko je kai no khanga ba ai gi vision je kai no khanga ba then nothing matter kai mta matter dar ka oi dre se have this the lack of the storm moisture cyclone or you thing that lacking relaxation of station and thing I never know money but then passion they come the mina pisata na in ngaki mo to chang utar di kaino da hayeng khara nuai ta matang lak mo tam heng storm am lak mo tam the cyclone am lak mo tam adum tan to kan adu pammer ko se adu ne ko adu na mayam na khang ga doise have the saying a business a success we get achieve to get something na pami ko to hai da ina have
What is your passion? Self-discipline. Passion is a vision. Nothing can stop you from achieving all those things. What is your passion? Passion. Kanga matunda. I am tired of that, but passion like the passion the relay business no passion the layer shagi passion hai ya tuna me na for me the passion hai kai gumba jet business na Amazon je hu matam da 1996 ta hu ki matam da magi hoi ma marak the result ke am fangi adu magi aseng majority result di 2017 18 da gi ma pura booming ho si maram je magi total sahi kya no ta hai 4 14 21 years more than 20 years se ma ta sengna result fangba result da depend or lem ta di ma jina hana give up toroga ma ko ki bi ai have di ma Amazon jinga si uram dam jai but magi sagi passion do magi vision je ma na khang bai or si future da si je or ko ai have di ma 10 20 years ke matung si or kani have di ma na ko la thang ram ne or thang gi ba tam da ma oi bi oi de bi have di ma khali ne du ma sagi ma vision do chaw ni na ma na hona ba du ma sang jin bai matung ni na mong da result da phang ai ne adu mai tau dana si gi isa da passion na de mai ma sagi passion je ma so toina have ni passion have them important passion de khang da bi say kun chang ju kha chang ju say tara chang doesn't matter you are going to achieve so aduna aina me am da ham pise masi kari business ho goi no edo goi no I will watch to piro roga what is my passion what do I want to achieve in my life what is my vision what makes me happy kai na ai ja rawan kai tawro kai ki pusi de mai ga de ai po de kai no pusi da taw po de mai ta ti mayam na kai tong na dige ma di kai tawro sa bai ga ge hai de kau thu piro si kai matter with it what matter is what you can do nana pa mi po si kai nana achieve tong ni po si kai si da loi result lo yaw ne si si ai na pa mi po si ai na hosi result loi u de ha ne ai hosi result ai na ka to ba yam wa de hosi ai na pa mi ba ai gi vision jam chaw so si gi matung ni ai chak ka do so 10 years and give you 5 years and give you 15 years and give you 20 years and give you but I'm ready to give everything I'm ready to give my 100% because I love this job I love this work I love what I'm doing see important business haraga 2 years sa paisa khar tan bagi thani ke paisa khar tan be adu to eno da 10 years ta kai achieve to buya ge adagi di 5 years ta 10 years 20 years ta nang oi ga doi je kai nu hai po si khang to ko am dar ka le si khang de gai nang won da tawro su hang ai hai ji ni give up to wai chances am wang and give up to wai dam nang business ho biro oi fail di am wai ni but fail oi do me am sing dang ni implement to da gi matang gi matung ni change to da ni nang na pa me pot adagi business work batch work de hoi loi mak to nang result pirak ni hai le te but adu gi matung ni nang na experience nang ta la iba nang ta ma iba matung du gi matung ni nang change to ko do ni but adu gi dam ta akhang kan bam dar ka le patience si ahum je pullaba you can sigi mari se pullaba you are going to be successful number 1 the mindset second the nangi passion kai no khangaba third the patience layer bana khang ba kallaba fourth the discipline maintain toro nothing can stop you from achieving your goals si khangjanbiyu kai na tanda sida loi le sigi mari se layer nangi right mindset le nang business to gadi next the passion khangdana business to begin third the patience khang bakandana nang business entrepreneur when you have to khanbiru fourth the discipline yaudana nang business kari umama result achieve to ni have to so mang do phang mang ngakidi phangam bai ko but adudi ngakini but nana pam je long term ne so aduna sigi four things hai ngasi prepare to you si prepare to unda nang business ta you are going to achieve so many things ngasi mang achieve to da 5 years ki matungda 10 years ki matungda adagidi 20 years ki matungda or 3 years ki matungda or 1 year matungda depend taw idu but make sure you have all of these four qualities no amukchui nungsa amuksai tambang am de gwadi weather se para du bu si mayam dai kari bu message sama share tong ge khalla ga hai ji no mayam da ham ko mayam sing jai ngo de am nuai ta ba hai di kari business ho no kari business ho no hai ko jam hang ngai ngo da ai ne jage to ge hai ba mayam sing de du ai da singa ai na pining ba lai ta so answer je pi bang am de kai no da moi life ta singa ai da singa ai
ꯀꯥꯟꯗꯕ theoretically ꯑꯩ ꯄꯤꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ result achieve ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯒ ꯉꯥꯛꯀꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ long term ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ result achieve ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ mind find your passion ꯈ꯭ꯋꯥꯏ first ꯅꯪꯒꯤ mindset right mindset ko habdi right mindset ngasai 4 qualities so mindset passion patience discipline but aduba business hudrikanda what is your passion to say nang life that achieve toge life to success achieve toge haitari what is your passion find your passion okay so thank you very much thank you ma'am aina ngasi aina fully consider to ngam dre video sida adubu aina ngasi share tawjere message se ma'am da at least kitang do su kana phangjar ngani hai thajai ko so ma'am waro bi ade next time video se ngasi aina message share tasing aina message se ma'am da share to ningai damakta aina matam khar lawjaraga ma'am sida aina gai thau thongna ma'am share lawjarapani ko sida is haibidi kari mom to sumai ai kokta lakdo ina camera se engona yorom da gaina takla on toroga aina ma'am da semaga haibidi kari mom share to ya bring ge aina smai tor share mak bene to sida is ma'am satisfied you roi khange haibidi aina 100% pi bita sung sai gari mamang da su concentrate to ya damnina quality aduna thaga jari ma'am bodu ngasi ma'am tasena business da ichinaw ma'am da kari business hoduno hangbiba ma'am sing do ai ngasi han doise what is your passion passion do fangaba si pami yam bai now ai si pami haiba then come to me let's discuss kamaina grow to de kamaina do de income generate to de high post ma'am tanara discuss to minutes so thank you very much